Omukoro gw'okwesiimira emyaka 10 ya Lions Club ya Ntungamo gubanze no kwiguraho akaju k'abashabazi akombekirwe aha ruguuto rwa Kabale Ntungamo hakamazirweho miliyoni 9 kandi omukoro gukurirwe John Bosco Ntangare First District Governor 411B eya Uganda ahabwa ikigombe iki. Arhora yenu witu akaba natambura na rugugwa rubari kwebe yakaho yashanga umukazi akaba nyinenda yaterwa umushana yagwaho nangwa bamuyomba mutwaro mwirwaro kwizire yatusharinga yagira ati narebo uko kintu cyanshobera tumbuye nishaba munkwase turebe kutwayamba abantu so ko yatusharingire twayikoramo mu mutwaro ndanot sente buri umwe nataho rukumi umutwaro. Abebembezi ba district ya Ntungamo hona basimira ba Lions Club ahabwo kubishike kayamba abantu bayo na mnonga bashabazi ababire batine hukushitama bakakora umushaho yawe sente nyingi bakesha ashakonga kureba ngo bakora enjweji yo kutambira abanyarwanda atmosfere abanyantungamo imwe abatura habukakoraho muri gukoza abantu nanimba shabamo batero mungara ekine kintu cyane hati bariya mugumemba hurikize bariya bakubana bazibire ntunguka nkeji mbarebe ni bendaki hata kintu cyane kibininga n'ikirungi abakubaherize bagira hishomero rya bashabirwe vocational muri Ntungamo aho babyire mutima 15 nuko gumuzamo bakaza St Francis Bashabirwe Primary School na hayi babyire muti hamwe na polisi ya Bashabirwe kwatke no kuhereza abantu baburijo imyanya bakuturamo twine ebya environment ningashi ebyo kurinda ebyo hangwa erizoba abantu ngamakubamba mbajaguza twabyara emiti. Lion Benin Katate Vice District Governor 411B Uganda omuhaba atandikira Lions Club ya Ntungamo nashobora abwenje nibesimira emyaka 10 kandi emyaka mwaka nkagumo gundi uguhwire bakayiza kwigura hakashwa kandi a stage yambarara kandi kurugero kutwahorera aborekere no kutaha kandi a stage ya kungiri babyire miti mutawunomu abantu 13 batahira mu kigombe iki. Hawa TV West ni Susan Chelsea.